Ni inkuru nziza ku barwanyi ba Wazalendo na FARDC, ni inkuru nziza kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko inkuru ndi kureba hano imbere y'amaso yanjye yo ni inkuru mbi ndetse ni inkuru iryana mu matwi ya M23 ndetse by'umwihariko na RDF. Ubu RDF ihawe iminsi 10 yo kuba itakibarizwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko mbireba. Ariko mbere ya byose ndabashuje kandi mbifurije kugira igitondo cyiza cy'umugisha. Turi ku itariki ya 22. Uyu ni wa munsi nababwiye, uyu ni wa munsi w'akataraboneka, aho perezida w'u Rwanda Paul Kagame ubu ngubu ari mu yabira, ari kuvuga ati noneho ngiye gukatirwa urwa hehe, ese nirahe, ndahabwa imbabazi, biragenda bite, ni ibihano, ni ubukungu, ni iki kiri bukorwe. Nk'uko Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero yamaze gushyira hanze inyandiko ndi kureba imbere yanjye iravuga yuko M23 na RDF bahawe iminsi itarenze 10 kuba batakibarizwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyamara igiteje inkeke kandi kinatangaje ni uko nabo bamaze iminsi batangaje yuko uretse no kuguma ku butaka bwa Kongo bagiye gukomeza ibitero bakerekeza Uvira bavuyemo. Ibi bintu turaza kubihuza bite rero, kandi ibi bintu biraza kugenda bite? Ni inyandiko yashyizwe hanze ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2025. Ibaruwa yanditswe n'abasenateri ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo n'umukuru wa Sena wayisinyeho, aho yasabaga yuko M23 igomba kuba yavuye ku butaka bwa Kongo mu gihe kitarenze iminsi 10. Ariko narabibabwiye ngo abazungu bakora ibintu byabo mu buryo bwiza, bakagenda bubaka akantu ku kandi buhoro buhoro. Aricyo cya kindi nababwiye ngo ntacyo bitwaye kugenda gahoro, ikibi ni uguhagarara, kandi iteka urugendo rw'ibirometero 1000 ruhera ku ntambwe imwe. Rero Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri iyi tariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu, murumva haraburamo ukwezi kumwe umwaka ukaba uribirinduye urarangiye, izi nyeshyamba za M23 zari zahawe manda yo kuba zitarengeje iminsi 10 kuba zavuye ku butaka bwa Kongo. Iyo nyandiko yaranditswe, irashyingurwa, irabikwa, none uyu munsi wa none bazuye n'akaboze. Amerika abasenateri bazuye n'akaboze. Ibinyamakuru bikomeye birimo za Washington Post, birimo za CNN, birimo za CBC News bongeye bazamura iyo nyandiko, bongera kuyivugaho. Nyamara bayivuzeho mu gihe itariki ya 22 aribwo muri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa muri Parliament yabo hagiye kuberamo akantu mu kanya ku isaha y'isa 4 z'i Washington. Biraba twebwe tugeze ku isaha z'isa ni ku isaha y'isa 8, ku isaha saa 8 Washington hagiye kubera ikintu muri Parliament yabo, mu cyumba cy'ibihumbi 2172. Inkuba zigiye kwesurana. I Kigali nabo babihanze amaso, barimo imitima irimo iraterera mu mutwe, baribaza ukuntu biri buze kurangira nyuma y'ibintu by'ibyemezo bishobora kuhafatirwa. Abasenateri ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero bakaba baravuze yuko muri iyi nyandiko barasabye yuko buri muntu wese ufite aho ahuriye n'ibyaha byibasira inyokomuntu byakozwe hano mu burasirazuba bwa Kongo agomba kubiryozwa kandi hakishyurwa ikiguzi icyo ari cyo cyose. Ikindi ndareba hano barakoresheje ngo ni resolution 34 ya Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho isaba yuko agateka ka muntu kagomba kubahirizwa. Ibi bikaza bihuzwa n'ibyaha nkorarugomo byagiye bikorwa n'izi nyeshyamba, nk'uko raporo z'umuryango utegamiye kuri leta wa Human Rights Watch zagiye zibigarukaho, zigaragaza yuko ibihumbi n'ibihumbi by'abagore n'abana bagiye bafatwa ku ngufu, by'umwihariko mu bice bigenzurwa n'izi nyeshyamba za M23. Nubwo bimeze bityo rero, reka nkubwire yuko icyo M23 yamaze gutegura ari umugambi mubisha wo. M23 yamaze gutegura umubisha, namaze kuvumbura indi tekinike bakoresheje muri cya gihe bazamuraga za mpunzi muri Kamanyora. Za mpunzi burya mwabonye bazamura Kamanyora, zari umutego bari bazamukanye nawo kugira ngo izo mpunzi zizongere zizitere hejuru zivuga ngo zirasaba gutaha, noneho mukongera kuvuga ngo barazicyuye, ngo barazirekuye, ngo zisubiye ngo mu bibanza byazo muri Uvira. Kumba ari umukino wo kugira ngo bazabone uko bongera bacomekemo abarwanyi babo, bamanukane n'izo mpunzi z'abanyamurenge,
bagende bitwa ko n'abari abanyamulenge basubiye mu bice byabo, ubundi nibarangiza babone uko bongera binjire muri Uvira bakoresheje sisiteme yo kwemfilitira cyangwa sisiteme y'ubucengezi. Ayo makuru yamaze kujya ahabona, M23 irimo irashaka gusubira Uvira yifashishije ziriya mpunzi yazamuye muri Kamanyola. Ejo nimugoroba nibwo twabagezagaho amakuru ya zimwe muri zo zirimo zirasaba yuko ngo zigomba kurekurwa zigasubira muri Uvira, ngo ibyo kurya, ngo inzara, n'iby'inzara irimo n'ibyo kurya n'ibyo birimo, ariko andi makuru y'ibanga yagiye ahabona nuko iriya ari systeme strategique bifashishije kugira ngo bazagaruke Uvira, ariko baze bitwa izina ry'uko ari impunzi zije, noneho leta ya Kinshasa ntizabakurikirane. Reka mbwira abazarendo ntimurabe maso, muracane maremare, muracane ku maso, kugira ngo nibahahinguka buri munyamulenge wese muzabe mumuzi neza cyane, nibinaba ngombwa muzifashisha abanyamulenge bene wabo bari bagumye hano muri Uvira, abo muzababwire muti muze hano, najya avuga ati jyewe ntuye mu mudugudu uyu n'uyu, cyangwa ntuye muri segiteri iyi n'iyi, ntuye muri village iyi n'iyi, bajye bahita bafata umuntu wo muri iyo village bamubaze bati uyu muntu uramuzi? Nibasanga batamuzi bamubwira ati wowe jya hariya chini hariya, genda wicare hariya, uraza kutubwira aho uje ukomoka, utubwire n'uwakohereje. Babarobanuremo, babajonjora umwe ku wundi, umwe ku wundi. Nzi yuko nubwo mu bantu baramutse bamanukanye n'izo infilitri 1000 bagakuramo 900 cyangwa 850, iryo 5 risigaye ryasigara ritinya kandi rifite ubwoba rivuga riti natwe tuririwe ntituraye. Ubwo rero iyi ni imwe muri sisiteme z'inyeshyamba za M23 zamaze guhimba. Nanakubwira yuko shebuja wabo mukuru uwo ni Joseph Kabila bivugwa yuko ari mu mafamu ye ikabara ariho yitsimbye. Ahubwo nkibaza nti wazarendo na FARDC niba bibaye ngombwa ahubwo nayo mafamu bashoremo indege zijye kubahigamo bukware zibavudukane, zibahigemo. Ndabizi ko indege aho ibiri muri distance bihagazemo nta kintu na kimwe kiba gishobora kuyihisha ku butaka, uretse uw'Imana yarokoye gusa. Nta wundi muntu uba ushobora gucika igitero cy'indege, Imana yonyine ni yonyine ibishobora kukurengera. Rero aho bari mu mafamu aho ngaho ikabare, navuga ngo bohereze naho y'indege cyangwa abazarendo bakora ama contre attaque batake iki gice, kuko mu masaha yakomeje gutambuka mwagiye mubona amavideo atandukanye kuri media yerekana zino modoka za Joseph Kabila ndetse n'andi makoruteje yabo arimo abo ba Colonel Nanga na ba Moise Nyarugabo, aho barimo barajya kuremera inama no gucurira imigambi mibisha muri ayo mafamu yabo ari aho ngaho mu gice cya Kabare. Ariko nanone nkavuga nti rusibiye aho ruzazira, kandi nabonye hari n'abankosora mumbwira ngo rusibe aho ruzanyura. Uko wabivuga kose, icyambere message nayitanze, kandi amaherezo y'inzira ni mu nzu. Byanga bikunde abakongomani hari umunsi umwe bazaryama nk'abandi bagasinzira ntacyo bikanga, babyuka bakajya mu kazi ntawe bahungabanya.